Slušaj, Marjanović Mihajlo mi je poslao ovaj podsjetnik da pročitam i ja ću da pročitam. Koliko je naš jezik bogat. Istovremeno da zapušim usta ovima moralistima koji smatraju da nije u redu psovati i da nije u redu koristiti reči iz srpskog jezika, koje su takve kakve jesu. Zajeb, greška. Zajeban, znači opak. Zajebano je komplikovano. Zajebao je, pogrešio. Zajebao me, prevario me. Zajebancija, šala. Zajebi, ma batali pusti, ostavi na miru. Najebati, nastradati. Najebati se, namučiti se. Jebada je pritisak. Sjeban je poremećen. Iscrpljen, neispavan. Neispravan. Sjebo me, oštetio me. Izjebo me, izmučio me, iskoristio me. Jeben, izvrstan. Jebeno, izvrsno, jako. Jebenica, savršeno, genijalno. Jebeni je prokleti. Jebeš to ne valja, zanemari to. Jebeš mi sve, neverovatno. Jebi se, idi do vraga, super si. Jebote. Opa, ma nemoj. Odjebi, gubi se. Odjebati, otkazati, odustati od nečega. Odjebao me, odbio me, oterao me. Jebački je jako. Jebanje, mučenje, iživljavanje. Uzjeban je uznemiren. Razjeban je oštećen ili uništen. To ne ide da ga jebeš. Nemoguće je, neizvodivo. Dobar da ga jebeš, nesumnjivo dobar. Jebe me ako nije tako. Znači, sigurno je tako. Nemoj me jebati. Znači, ne mogu da verujem, nemoj da me gnjaviš. Ma ne jebem te, ma ne slušam te, ignorišem te. Zajebavati nekog, nervirati, zafrkavati, podjebavati, zajebavati manjim intenzitetom, podprckavati. Jebe mu, šteta. Nenadjebiv, nenadmašan. Nadjeban, nadmašen, pobeđen. Jebozovan, fizički privlačan. Nedojeban je frustriran, jebi vetar je lenčuga. Vukojebina, zabit, bespuće. Jebi ga, znači jebi ga. Eto, kaže, Mihajlo kaže, koji jezik ima ovoliko značenja izvedenih samo iz jednog glagola? To se zove bogatstvo. Nacionalna, nematerijalna baština. Slažem se. Smatram da i zbog stranih kolega i zbog naših moramo da obnovimo malo naš poslovni rečnik. Znači, kako se na engleskom, šta vas zanima? Pa kako biste, na primjer, rekli what is the function of this gentleman in the office? Kod nas se to kaže koji je ovaj kurac ovde. Znači, kod nas je to kratko. Onda, na primjer, ako imate at the moment we are not interested in advertising, kod nas se kaže koji će mi kurac reklama. Znači, kod nas morate svuda da ubacite reč kurac. Onda, who is this? Kod nas je koji je ovo kurac? Onda kaže, gospodin je veoma fin ili he is very nice. Kod nas je prevod na poslovnom, on je peder. Onda, sorry, but I was waiting for you a little bit longer. Kod nas se kaže, desi jebote ja. Onda, dear colleague, we didn't see each other for a long time. Desi, nabijem te na kurac. To je kod nas poslovno. You must be joking, kod nas je sereš. Znači, naš poslovni jezik je vrlo jednostavan.